Entah masih ada, entah gak ada. Wah, ada teman-teman. Wis, asli pas. Baju ular. Ular. Kecil. Kembali lagi di Utok SF Channel. Perkenalan lagi ya, kita ngabuburit lagi untuk kali ini. Kita ada Pak Utok SF, Utok SF. Ada Abah Jilun, banyak kan guys sekarang mah. Ya. Ada Abah Jilun, ada Kang Urpan. Di situ juga ada Pak Odik, Kang Im. Baik, sekarang kita akan lanjut. Saksikan terus, mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah udah nyampe ke tempat spotnya. Tempat spotnya di sana teman-teman, terhalang pepohonan kelapa. Mantap teman-teman lah, mudah-mudahan seru teman-teman ya. Dalam rangka ngabuburit sasi saum teman-teman, mudah-mudahan Abah Jilun dicoreng. Mantap. Udah turun dilanjutnya sip, mantap. Ngarah mami ya di kia-kia dan tuh purakna dipantang-pantang heula gitu cenah siap iya teh siap atuh cenah siap Umpan. lagi pakai umpan dulu lanjut yuk teman-teman udah mulai terjun Pak Utok terjun tuh terus tarurun mana siapa ini tah ieu tah Kang Irfan Kang saha Kang Odik Abah Jilun sareng Pak Utok Kang Iim di ditu ya mantap lanjut terus teman-teman. Abah strike aya sambaran mudah-mudahan kenging henteu Abah teh ya teman-teman Abah kenging sambaran laras henteu Abah belut. Oh, badag sudah liang lagi guys. Sok atuh bah. Sambaran pertama atuh mah dicoreng. Naon gering kitu bah? Kela atuh maka di skip cenah ieu. Susu ganan aya milik Abah teh. Mana ayah henteu bah kumaha cenah Abah teh ya hantosan deui ti kait meureun bah ya teman-teman ke lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Iim ada sambaran manawi kekengingan teman-teman. Gagal. Gagal dulu guys. Gagal. Lanjut. Pak Iim ada sambaran. Ya.
Pak Im ada sambaran menawi kekengingan. Ayo teman-teman. Lesot tadi latih. Wah, gagal. Jauh kameranya teman-teman. Batuna gagal. Salami teuing ya, Pak Im. Amit teuing. Oke, dilanjut deh ya teman-teman. Terus. Pak Im ada sambaran. Mudah-mudahan kekengingan. Kita tadi tacan aya we anu setrek atunya. Ngerayung mah nyanak nuki. Burayak. Tuh. Coklah tarik Pak Im, bismillah lah. Satu pamit suiran kitu kan namanya dibetot nih. Mohon, Pak. Set. Hah? Ayat. Iya pamitan. Ah. Gagal lagi teman-teman. Dicoba lagi nanti ya teman-teman, lanjut. Langsung ditarik Pak Im, strike sambaran pertama. Sambaran sabar hiji banyak. Tadi mah tekenging, mudah-mudahan ieu mah kekengingan. Sok tarik Pak Im. Beunang atuh dah. Wih. Tinggal itu. Wah, alhamdulillah. Tuh. Kita di dalam nama Kang Abah Jilun, di dalam nama Kang SF. Semoga puasanya. Amin. Sukses. Sukses sudah tuh. Wih, dapat pertama Pak Im. Yuk lanjut terus. Abang Dendi ada sambaran teman-teman. Mudah-mudahan kekengingan. Mulut mantap, aduh gaya gitu. Gaya kirim. Mantap gitu. Kirim atuh Bang Dendi. Bade kirim aja nah. Pak Utok SF selalu. Mantap, lanjut. Alhamdulillah teman-teman, Kang Im disambar. Wih, mantap tuh teman-teman, strike kedua Kang Im. Mantap teman-teman tuh. Wih. Sok cas. Wih, terus. Wih, tuh masih di otak-atik Kang Im. Iya, terus. Terus Kang Im. Lah, wih. Perlawanan teman-teman. Tuh, wih. Mantap. Lubangnya di atas wah nyebar babon mendingan. Wih. Di bawah akar teman-teman tuh. Mantap. Bagus. Gitu di dalam nama terspesial malah Kang Utok SF lah. Semoga sukses terus. Mantap teman-teman. Kang Im lagi disambar. Mantap. Lanjut terus. Udah teman-teman, Kang Utok SF disamber. Mudah-mudahan dapat terus. Soalnya ini Wih, tuh. tumpukan jerami. Tuh. Tumpukan jerami ini. Ini tuh. Cina meji teh jang lebar di beunang. Karena hawa tos corengan teman-teman. Kalau gak dapet dicoreng muka. Malu harga diri. Masa pakar dicoreng. Masa malu. Rek teh teu deunang. Tuh teman-teman. Just. Wis terus. Ayo gini ya. Entah masih ada, entah gak ada. Oh, ada teman-teman. Wis asli pas.
Untung dapat, kalau gak dapat Kalau nggak ada silakan datang. Kirim-kirimnya mah. Yang belum dapat yang sabar aja. Sabar juga dapat. Alhamdulillah Kang Utok. mantap. Lah. Salam-salamnya buat subscriber aja lah sing sarehat. Banyak rezekinya, mantap lanjut terus. Mantap. Pak Odik. Saya Pak Odi kok kenging sambaran. Wis. Telat sih. Aduh, gagal. Kang Utok udah selamat. Ih, alhamdulillah. Abah cat. Abah mantap lanjut. Kang Odik. Kang Odi udah sambaran lagi ya, nu namanya. Sambaran kedua. Alhamdulillah. Tinggal Abah sarungkan Nurpa. Sok atuh kirim Haus aing mah teh. kirim lah Kang Odi. Iya, lu kirim-kirim lah ngokru Utok SF sing sarehat. Amin. Gimana modal sih mah tuh? Mantap. Albinonya. Aduh, albino. Mantap. Kan kieu albino. Eta. Barusan Kang Utok Kenging SF lobster. dapat lobster teman-teman di Iya. dapat lobster warna merah lobster murah nyocok oi. Mantap lanjut dapat lobster dimakan lobster sip mantap. Kenging ulam. Tuh. Nama rupi-rupi kenging segala. Kenging ulam. Kenging ulam. Abah Hasan kayak kengingan. Ih, enakan kia. Aduh. Enakan kia teman-teman. Kolam mantap Mantap. indah Udah. Kenging ulam. Ulam. Nih ulam kelapa teman-teman tuh. Ini ulam kelapa tuh. Ulam kelapa tuh. Ulam. Kenging urai. Terus ular teman-teman tuh. Urai. Kang Utok SF langsung pakai baju ular. Ular. Nah, iya. Kenging urai dicanak tadi tuh. Kang Dending. Tah, eta. Halo teman-teman lah. Barusan Kang Utok SF ada ular. Disabat, ditangkap teman-teman lah, mantap ah. Lanjut.